kuri iki cyumweru Makena arakira Ruben Amorim ku mukino we wa mbere. Makena yahoze ari umutoza w'ikipe ya Manchester United wungirije Jose Mourinho. Yarahabaye igihe Jose Mourinho ari umutoza mukuru w'ikipe ya Manchester United imyaka 3. Ipswich Town yabatiza nabi uyu mugabo muri Premier League. Nawe navuga ngo dufite amatsiko yo kureba. Yatubwiye yuko abakinnyi bukakina ni kwa kundi 3-4 2-1 niyo system ngashobora gukoresha. Abantu bati muri Manchester United bishobora kugorana kuri ku mikino ku bakinnyi ubahagaritse gutyo ari imyanya imwe ishobora kubigenderamo. Wano tudakomeza mu mujyo yari yavumbuye Ruud van Nistelrooy, ariko uyu mugabo yavuze ko azakina ibyazi. Navuga ko dufite amatsiko yo kumureba ku cyumweru ku kibuga cya Ipswich Town. Ni batemita tari batem de fait kuko Ipswich Town waya. Ipswich Town ni amahirwe kuba yahera kuri equipe nk'iyo. Ari nako ara kandi gateste kubera ko Makena nawe afite morale nyuma yo gutsinda Tottenham. Umukino wa mbere. Bo uno mugabo kubivamo imbere nuko nyuma ya sesi 3 yakoranye n'abano bakinnyi. Urumva? Naba mu byo yabwiye abayobozi be yavuze ko icyambere yatunguwe n'ikintu gikomeye cyane kandi yababonye haravuga ati hano ho mpafite akazi ko gukora. Nunguvuga ngo icyo bita ngo gukina umupira, niba tugitimo gukina umupira mu buryo bwanjye twakinnye timing n'uburyo umupira uri bive ku izamu tuwutangiranye kugera ku rindi, hari igihe nshaka ko tuwugezayo, ibyo turi ku murongo umwe. None ikibazo yaje guhura nacyo no kuvuga ngo iyo babuze umupira, iyo batakaje umupira, icyo bita ngo ni recovery time, sibyo? Tubuze umupira kongera kwigarura none tujya kuwushaka. Yasanze bano bantu ari abantu bakora icyo bita mu cyongereza ngo capitulation. Capitulation no kuvuga ngo imbaraga zo kuba wa resista, urumva, zabo ziri hasi cyane. Ari nayo mpamvu yasabaga abakinnyi bafite icyo bita intensity. Nguvuga ngo niba dufite imbaraga zitwara umupira imbere, kugira ngo tujye kuwambura biradusaba izikubye kabiri. Iyo yabasanganye bateriro, ariko ngo ikintu cyane mutunguye kurushaho. Urumva Desire, imyitozo amaze gukoresha muri systeme bakina, yatunguwe cyane na kalite y'abakinnyi bahari. Ngabwira na bagenzi be ngo ariko kalite nk'iyi ngiyi yisanga gute ku mwanya wa 13? Ni mu Bwongereza nyine. Urimo urabyumva? Yava kuri ibyo nagari niyo yabonye hari izindi. Urumva? Hari izindi kalite z'abandi. So ayo mutoza nyine ubwo arareba kalite par rapport ya kalite yarazi. Tayari harimo kalite itari ikwiye kubibarizwa. Nizo resultat. Urumva na resultat bafite nikwiye kubira. Ubona mufite ubushobozi. Gusa ariko David, ibyo ngibyo Desire twanemeranya nawe tutagiye kugorana. United abakinnyi ifite, reka tuvuge ngo wenda ntabwo yabiri gukubana na City cyangwa na Liverpool, ariko se niyo kuba ku mwanya wa 13. Ariko no ku rundi ruhande ni nayo mpamvu Erik ten Hag adahari. Ega ivyo avuga birimo ukuri kuko niyo mpamvu Erik ten Hag adahari. Ivyo ariko aravuga izo kalite bafite ntasivyo ko aba 10 na kangahe. Nuko hari ikintu cyabuze, nakizane ni champion igoye, uwanyuma atsinda uwa mbere. Izo kalite kandi no mu zindi ekipe zirahari, nico gituma je mu higanwa rikomeye ritandukanye niyavuye. Uwa mbere atsinda uwa nyuma, ariko nibikuraho twari igikombe kubazwi cyangwa abari mu kantu gato yakazo. Reka turebe rero bateme y'umubatizo we ni ku kibuga cya Ipswich Town kuri iki cyumweru. Robin nimba ikipe irabasha kubona amanota 3, yari maze iminsi irimo kugenda yitwara neza buhoro buhoro. Yanashimiye uwo yakoreye mu ngata Ruud van Nistelrooy. Nyuma rero yuko